Dumela mohira o mela itabeng tsa Sesotho thapameng ena mona SABC 2 ha mo le kanaleng ya DTT ke mola Augustin Letlalo pele ke dihloho tsa ditaba. Ba bang ba rata kapa ba rate ANC ke mokgatlo wa setjhaba. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re mokga o tlo etsa bonnete hore o sebeletsa setjhaba ka boitelo. Royal AM nyolohetse maemo a bohlano lokong ya DStv Premiership ka morao hlola Amazulu ka dintlha tse 2-0 ka jeno. Harbe ro amhele mohi mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o sitleile puo ya sehloho mo ANC ine keteka dilemo tse 110 e thehilwe stadiumong sa Dr. Trantlai Petrus Molemela Mangaung Free State. Ramaphosa ya satswa kgetho lekgetho la bobedi maemo a bopresidente ba mokga o boletsa ANC e kitlaleditse ho sebeletsa setjhaba le hore ha ho motho ya tlang ho sitisa morero wa tsosoloso ya mokga. Mopresidente Ramaphosa o tobekeditse ntlha ya hore ha ho motho ya tla thibela morero wa tsosoloso le kopano ka ra ANC. Ba bang ba rata kapa ba rate ANC ke mokgatlo wa setjhaba. Mopresidente o boetse a mabothata bo teng tsamaisong ya bommasepala. Maloba ne ke le botshabelo mona ke bua le batho ba heso ba ile ba njwetsa hore masepala wa bona wa mona Mangaung ka nnete ba ile ba njwetsa hore masepala ono hona le hore o ntlefatse maphelo a bona o ba khotlisetsa morao. Mopresidente o boetse a seolla ka bohale kgethollo ya morabe e etsaetseng sebakeng sa boikgathollo sa Musselsport Bloemfontein. Ke a le leboha bashimane le dule le tile le ska tshaba makgowa a ona e tshwanetseng hore le etse le tshabe makgowa a ba sena nako a ba sena matla ntho ya bona ya apartheid e fedile. Mopresidente o re mathata teng ka ra Eskom a kimollo ya motlakase a hloka batho ba nang le tsebo le boiphihlelo ba energy. Ke batla le nkutlwe hantle hona mono re batla bano ba na le tsebo bano ba na le bokgoni ba be bona ba tla sebetsang ka tsela e tshwanetseng Eskom mane. Mekgatlo ya selekane sa mahatammoho le ANC ya COSATU le SACP e fane ka melaetsa ya yona ya tshehetso ho ANC. Dismantle the factions, remove incompetent deployees, unite the African National Congress and rebuild its structures. Dismantle the networks of state capture in our country, clamp down on corruption and build in collective leadership and make sure that they account. Puo yena ya January 8 e tekwana nakong ena eo ho nang le dingangisano tse matla ka maemo a naha a moruo le tlhokeho ya mesebetsi. Le jwalo ditho tsa NEC ya ANC di qadile kerekeng ya Wesele e Vryhoek e le mo mokga o neng o thewe teng ka January 8 1912 o bitswa South African Native National Congress mo ha morao o ileng wa bitswa African National Congress. Motlatsa mopresidente wa mokga Paul Mashatile o etelletse pele mosebetsi ona mo a boletseng ha ANC e sa tshwanela ho lebala motheo wa yona. We must never forget, comrades, that it started here. When I was the Minister of Arts and Culture, and some of the comrades who served with me in cabinet, Abu Sis Angel will remember, I came here and I found this church a bit dilapidated. And I said to President Zuma, I think we need to renovate all these heritage sites so that this place where the ANC started must be preserved the way it was.
ANC e keteka letsatsi la yona la tsalo monongwaga e tobane le diphephetso tsa dikgulagulano ka hara moga le tshepo e fokolang ya setšhaba nakong ena eo go lebilweng dikgethong tsa naga ka 2024 go gotlisa seriti sa yona go kene letsholong la tsosoloso ya moga le go lwantsha diketso tsa bobodu. Melaetsa matshidiso e ntse e kena go tswa metswalle le ba lelapa ka morago hlokala ha letona la mehleng la toka le molao Afrika Borwa Andrian Johannes Vlog. Go ya ka moedi wa lelapa, Vlog o hlokaletse sepetleleng sa Unitas Pretoria ka jeno hoseng a le ditimo tse 85. Sepetlele seo Vlog a netseng mowa kwa go sone o na le dingwaga di le 85. He was ill for a couple of months now, you know, in and out of the hospital and so on. The reason for his passing is not known yet. You know, it only happened this morning. At this stage, we are still looking towards the funeral arrangements. He's got some family in Australia. O dirile ka fa tlase ga bolaodi ba dipresidente tsa maloba PW Botha le FW de Klerk. Fela tirelo ya gagwe e ne ya perwe ke ditiro tsa kgatelelo. For the past 7 years, he served the nation with our company. On a weekly basis, he literally contributed his time and himself. He lived for the nation. He was a very good guy, you know, and even after the apartheid years, he washed some people's feet to show his respect for what the apartheid regime do to him as a person to other people. SABC News, Centurion. Mmila wa N4 o pakeng tsa Mpumalanga le Gauteng o qadile ho ba le sephethephethe ho tloha hoseng ka jeno jwalo ka ha batho ba kgutla matsatsing a phomolo. Mmileng wa N11 pakeng tsa Middleburg le Hendrina Mpumalanga ho bile le kotsi. Mmileng wa N1 o hokelang Gauteng le Free State sephethephethe se matla moo ho fetang dikoloi tse balwang diketeng tse fetang tse pedi ka hora. Ka Limpopo bahlanka le dibohong la Beit Bridge ba tshwarane le mosebetsi o matla nakong ena eo baahi ba Zimbabwe ba kgutlelang Afrika Borwa ho tswa matsatsing a phomolo. Ha re fetela Mpumalanga sephethephethe se bile matla mmileng wa N4 ka jeno jwalo ka ha batho ba bangata ba tla kgutlela mesebetsing bekeng e tlang e bile ho bulwa dikolo. We have seen a major crash this morning whereby 3 people were killed when the Polo hatchback that they were traveling in had a sideswipe collision with an articulated truck. The 3 include the driver and 2 of his passengers. They all perished at the scene of the crash. Ati o sa le jwalo Gqeberha Eastern Cape balaola sephethephethe ba ngongorehile jwalo ka ha palo ya batho ba hlokalang mebileng ya province e nyolohile matsatsing a phomolo bekeng ena fela ho hlokaetse batho ba robedi dikotsing tse arohaneng. Royal AM hlotsa Mazulu ka dintlha tse pedi ho noto papading ya league stadium sa Chatsworth le ho nyeloela maemo a bohlano lokong ha re bone dintlha kgolo. Pelembe, that one's gone in, that's beautiful. Not Nascimento this time, but it's a goal nonetheless. And now Tabo and Klava. This is the kind of runs we've seen him play before, and that's absolutely a terrific pass to Masuku. Matrupu arriving in the penalty area. Matrupu! Aha! This time it will count. Beautifully orchestrated, great pass from Matlava. And Matrupu. Moite ba tsa runa di betse di a fumaneha ho YouTube a the social media ka Facebook le Twitter re teng o ka romela le melaetsa ya hao ka video ya WhatsApp. Dibile ka tsa thapameng ena o se fedile ditaba tsa Setswana ho sane bo dipibi ya latela fihlela nakong e tlang ha yate.